Draga naša djeco, dobro nam došli u Ezan i Maoni na bosanskom jeziku. Ja sam vaša učiteljica Jasmina, radim u vrtiću Fidani, Čair, Skoplje. Danas ću vas voditi kroz ovu aktivnost. Za vas sam pripremila prelijepu i veoma interesantnu aktivnost. Uz nju mi ćemo zajedno istraživati i svakako naučiti novih stvari. Danas ću vam govoriti o nečemu veoma bitnim za sve nas, od čega svi mi zavisimo. Priroda, ljudi, biljke, životinje. Također bez nje ne bih opstala niti naša planeta Zemlja. Nju svakodnevno upotrebljavamo. Prije svega pijemo. Ima je svuda oko nas. U rijeci, potoku, jezeru, okeanu, atmosferi. Da li možda znate o čemu se radi? Tako je, djeco. To je voda. Naša današnja aktivnost zove se voda. Sada želim da vam predstavim jednu divnu slikovnicu o vodi. Naše drage autorice Almira Papić. Kroz ovu slikovnicu saznaćemo zašto je voda tako bitna i dragocjena na našoj planeti Zemlji. Voda je izvor života. Draga djeco, svake godine povećava se broj stanovnika na Zemlji, a količina vode ostaje ista. Kada otvorimo slavinu, poteče svježa voda, koja potiče iz istih podzemnih rezervi, iz istih rijeka i potoka. Čiste vode za piće nema dovoljno, pa su u nekim zemljama ljudi primorani da kupuju vodu za piće. Zamislite jedan dan bez vode i shvatit ćete koliko je ona dragocjena. Zato, uz malo pažnje, voda se može koristiti, a da se ne rasipa. Da li znate da, bez obzira na to gdje živite, da ono što vi radite utiče na potoke, rijeke, jezera, mora i okeane? I ne samo to, vi utičete na životinje i biljke. Nijedno živo biće ne može preživjeti bez vode. Na sreću, svi mi možemo da pomognemo da se zaštite naša jezera, potoci, rijeke i okeani. Možemo štedjeti vodu tako što je nećemo rasipati, a njenu čistoću ćemo sačuvati tako što se ne zagađujemo svoju okolinu. Zato postanite detektivi za slavine, štedite vodu i budite prijatelji plaže i svega što nas okružuje. Tako ćete moći mnogo da promenite, a možete i dobro da se zabavite, jer je detektivski posao veoma zabavan. Vodene površine na planeti Zemlji. Voda pokriva više od pola zemljine površine. Najviše vode se nalazi u okeanima i morima, i to je slana voda. Manji dio čini slatka voda, koja nema baš sladak ukus, ali je zovemo slatkom zato što nije slana. Ona se nalazi u rijekama, jezerima, u zemlji, u glečerima, u atmosferi. Sada ću vam, draga djeco, pročitati jednu zagonetku, a vi poslušajte pa da nađemo zajednički odgovor. U njoj se ogledaš, ogledalo nije, iz ručice bježi kad se dijete mije. Da li znate o čemu se radi? Tako je, to je voda. Gdje ima vode? Pogledajmo zajedno planetu Zemlju. Vode ima svuda. Vode ima u izvoru, u rijeci, u bari, u moru. Vode ima u oblaku, u kiši, u ledu, u magli, u moru, u snijegu. Vode koje teku zovu se tekuće vode, rijeke i potoci, a druge miruju i zovu se stajaće vode. To su bare, jezera i mora. Zemlju također nazivamo i plavom planetom. Bez vode nema života. Zato, draga djeco, čuvajte vodu. Štedite vodu dok je ima. Voda je potrebna ljudima, životinjama, biljkama. Vode ima u ljudima, životinjama i biljkama. Osobine vode za piće. Voda za piće je bez boje, voda za piće je bez mirisa, voda za piće je bez ukusa. Da li, draga djeco, znate koliko čovjeku treba popiti dnevno vode? Tako je, čovjek dnevno treba popiti 8 čaša vode. Najveći dio našeg tijela zauzima voda.
Kruženje vode u prirodi. U prirodi postoji jedan proces koji se zove kruženje vode u prirodi. Sigurno često puta vi se pitate zašto kiša pada ili kako nastaju oblaci. Sada ćemo vidjeti na sljedećoj slici. Pogledajmo zajedno planetu Zemlju. Voda neprestano kruži. Pod utjecajem sunčeve toplote voda iz rijeka, jezera, mora, zemlje i biljaka isparava. U dodiru sa hladnim vazduhom u visinama vodena para se hladi. Tako nastaju oblaci sastavljeni od sitnih kapljica vodene pare. Daljim hlađenjem kapljice postaju teže i u vidu kiše ili snijega ponovo se vraćaju na zemlju. Voda uz kišu ponovo odlazi u okeane, mora, rijeke i jezera ili prodire duboko u zemlju, stvarajući podzemne vode. Zatim se ponovo vraćamo suncu koje zagrijava vodene površine. I tako milijardama godina. Da li znate da ljudski mozak sadrži više od pola, a kosti manje od pola vode? Ili ljudi vodu crpe ispod zemlje, a potom vodovodima je dovode u gradove? Stanja vode. Na različitim temperaturama voda se javlja u 3 različita stanja. Voda se javlja u tečno stanje. Tu pripadaju voda, kiša i rosa. Voda se javlja u gasovito stanje. Tu pripadaju vodena para, magla i oblak. Voda se javlja u čvrsto stanje. Tu pripadaju led, snijeg, slana i inje. Upotreba vode. Voda se upotrebljava za piće, za održavanje lične higijene, za zalivanje biljaka, za vodeni saobraćaj. Brodovi, čamci, gliseri i jahte plove po vodi. Neke biljke i životinje žive u vodi. Tako je, djeco, a vi razmislite i nabrojite gdje se još upotrebljava voda. Vodu štedi jer voda vrijedi. Da li ste se ikada zapitali kako mi možemo uštedjeti i sačuvati vodu? Vodu treba štedjeti kad se kupaš. Vodu ćeš uštedjeti ako zatvorite slavinu prije nego počnete šamponirati kosu. Tako štediš vodu. Dok pereš zube, uvijek neka je slavina zavrnuta. Dok perete ruke, ne dopustite da voda cijelo vrijeme teče. Na ovaj se način može uštedjeti i do 10 litara vode po osobi na dan. Vodu za piće štediš i kada njome zalijevaš svoju baštu ili pereš ulicu. To možeš učiniti sa kišnicom. A da li, djeco, znate šta je to kišnica? Kišnica je voda koju možemo sakupiti u nekoj posudi dok kiša pada. Život u moru. Voda u moru je slana. U moru i uz more žive mnoge biljke i životinje. U dubinama njega žive mnoge vrste riba, rakova, školjaka, algi i mnogo drugih biljaka i životinja. Zagađivači vode. Draga naša djeco, zagađenje vode je najveći ekološki problem u svijetu. Koji su izvori zagađenja vode? Pogledat ćemo na ovoj slici. Ovo je fabrika. Otpadne vode fabrika sadrže puno hemikalija koje se ulijevaju u rijeke, mora, okeane i tako zagađuju vode. Onda stanovništvo također je faktor zagađenja vode. Ljudi svakodnevno bacaju smeće u vodi, a time štetno utiču, odnosno zagađuju vodu. Bacanje raznih vrsta đubriva također zagađuju vodu. Na sljedećoj slici možemo vidjeti veliki brod koji plovi po vodi. A da li znate kako njih nazivamo? Oni se zovu tankeri i često puta kao posljedica udesa iz velikih brodova izlijeva se velika količina nafte i njenih derivata koje odlaze u vodi i onda nastaje zagađenje vode. Zbog svih ovih faktora zagađenja vode smanjuje se količina kiseonika potrebnog živim bićima u vodi, a to dovodi da ta živa bića uginu. Zato, draga dječice, pogledajmo ovu ribicu koja ima veoma važnu poruku za nas, a ona kaže: ja sam mala riba iz širokog plavog mora
i poručujem ljudima da ne bacaju smeće u vodi. Također u ovoj slikovnici nalazi se jedna prelijepa recitacija koja se zove Pjesma o vodi. Poslušajte i pokušajte naučiti. Da li ste spremni? Kada vodu naspeš u čašu za piće, znaj da vodu traži svako živo biće. Razmisli o tome što se voda pije i šta bi se desilo da te vode nije. To za tebe ne bi baš ni bio šok, jer umjesto vode pićeš voćni sok. Rješenje si našao, ali mu ima mane. Šta ćeš da uradiš kada sok nestane? Mora da se kaže, jer sok djeca traže. Da nam voćke rode, treba dosta vode. Kada znanja nema, uči se i sluša. Kada vode nema, to se zove suša. Da bi sve saznao, knjigom se posluži, saznaj kako voda u prirodi kruži. Tako je, draga dječice. Također, postoji jedan zadatak koji je naša autorica Almira Papić pripremila za vas. Ovaj zadatak se zove Poveži i pogodi. Ljudi su za prenošenje vode upotrebljavali različite posude koje su nazivali lokalnim nazivima. Ako spojite brojeve od 1 do 40, dobit ćete posudu kakva se nekada upotrebljivala za nošenje vode. Sada ću vam također pročitati i nekoliko zagonetki. Poslušajte, razmislite i nađemo zajednički odgovor. Kada mu je hladno, on se smije, ali zaplače čim se ugrije. Da li znate o čemu se radi? Tako je, to je led. Idemo na sljedeću zagonetku. Bijele koke s neba pale, cijelo selo zatrpale. Da li možda znate o čemu se radi? To je snijeg. Idemo dalje. Bijela zvijezdica na Atlanti pala, zagrijala se i nestala. Tako je, odgovor je pahuljica. Bijel sam poput miša, kad pocrnim, pada kiša. Da li znate sada o čemu se radi? Tako je, to je oblak. Svjetski dan vode, to je 22. mart. Draga naša dječice, nadam se da je ova slikovnica o vodi privukla vašu pažnju i da ste naučili mnogo novih stvari. Želim da mi obećate da će ova slikovnica od danas postati vaš prijatelj sa kojim ćete se svakodnevno družiti. Ja zahvaljujem svima vama na pažnji i također zajedno zahvalimo se našoj autorici Almiri Papić koja je za nas pripremila ovu prelijepu i veoma interesantnu aktivnost. Ja vas pozdravljam, budite mi dobri i sretni. Čuvajte i štedite vodu.